Ciao les amis, io sono il professore di francese e oggi vi voglio spiegare i vari cambiamenti del francese in Sardegna a seconda della zona dove si parla. Partiamo per esempio da come si parla il francese a Cagliari, a Castedo. Bonjour monsieur, je m'appelle Tore et j'habite à Castedo. Je travaille à l'hôpital. Après, je rentre à la maison e je regarde la televisione. Scalosi. E poi abbiamo anche la sfumatura del francese parlato in Barbagia. Ho anche un amico io in Barbagia che si chiama Gianni. Barbagianni lo chiamiamo. In Barbagia si parla molto sottovoce, molto soft. Bonjour monsieur, comment ça va? Moi, très bien ragazzo. Je m'appelle Benzo e j'habite a Bittigas, j'habite a Bittigas, j'habite a Bittigas, j'habite a Bittigas. Je travaille à la campagne avec un les 30 jours 30 ragazzo. À 12h30, je vais manger et je vais me reposer très fatigué. Tu arrêtes, tu n'arrêtes plus ragazzo. E adesso il francese come si parla per esempio a Sassari, un francese completamente diverso. Bonjour monsieur, je m'appelle Tore, cazzo, et j'habite à Sassari, capito? Je ne travaille pas, capito, mais je fais beaucoup de promenades, cazzo, avec mes copains, cazzo. Après, je rentre à la maison, je regarde la télévision, je salue maman et papa et je me fais un bel gazzo, moi. Au revoir.